Mbukeli, sesiqalisa inkulumo yesihloko esithi umemulo part 1. Njengoba ke babukeli bengithembisile ukuthi ngizobuya sengizoqalisa ke ku part 1 njengoba inkulumo ibicacisile ukuthi kuzohamba kanjalo kuze kufike ku part 4. Ngakho ke mbukeli, ngizothi ngaphambi kokuba ke ngingene ngokuphelele, ake ngithembe ukuthi owasoyengweni sisenaye kwazise phela uyena othunyiweyo kubalethe lesi sihloko ofanele kabe khona. Dingiswayo usekho sesonke. Sithokoza wena soyengweni. Mbukeli wami, ngithi ake ngene kulesi sihloko ke bese ngisho ukuthi lesi sihloko engikhuluma ngaso engisenze sayo umemulo part 1 ngumemulo engithola ukuthi wawenzelwa inkosazane kababa. Inkosazane kababa lena ke izalwa ngubaba nomama abaganene naye. Akuwumntwana ohambe wawolanda intombi base kuthiwa ke wenziwe inkosazane, cha. Yilona aganene naye unina base bezala ke lo mntwana ke oyinkosazane ke kababa nomama. Okunjalo futhi mbukeli ke, uma ngisaqala nje ngale nkulumo ngizothi ukuthola kwami ngithola ukuthi uma kukhulunywa ngesilandiso kuthiwa mula, inkulumo engiyitholayo nengayitholayo ithi ukumula kusho ukuphakamisa. Usuke ususa umuntu esigabeni esithize futhi eya esigabeni esilandelayo esiyisigaba esithe thuthu esiphezulu. Futhi ngokolimi lwethu thina banamuhla silibiza ukuthi i-promotion. Okusho ukuthi ke ngibukeli ke inkosazane ke lena manje njengoba imulelwa esigabeni soba mafungwase, lokho kuyi-promotion kuyona. Isimulwa nje ngenhloso ukuthi ke iyona ke manje ezoba liso iphinde ibe ngumlomo wabazali kontanga futhi ke kubafowabo nakodadewabo. Sebezomfunga ke manje uma esewumafungwase, njengoba uyawuzwe insizwa ithi ngimfunga usibani bani wakwethu endele endaweni ethize. Umfunga ngoba vele ugunyaziwe ukuthi makafungwe. Yingakho nenkulumo ethi ngumafungwase, ngokufungwa. Buku lwami kuvela ukuthi ke esimene esinjengaleso ke uSokhaya ke wayeba nesenzo futhi ke ubaba ozala le ndodakazi sokuthi akuhlelo lokuthi makube khona isidlo esiba khona ekhaya.
Uma ngithi isidlo ngisho ukuthi manje isithebe. Kwazise phela ababukeli uma sikhuluma ngemfuyo, imfuyo phambilini ibingafuywa ngoba kuthiwa izothengiswa kungena imali. Cha, imali phela beyingekho, imali iyafika. Kepha impilo ibikhona. Ngisho imali bingakafiki nayo abelungu abanikazi bayo. Asithembe nosengweni sisonke. Sindawonye. Dingiswa omkhulu. Okusho ukuthi embukeli uma ngabe-ke sekwenziwa isimo esinjengaleso, inkomo-ke cha useyibonile usokhaya ukuthi hhayi leya nkomazi isinamathole hlasimbeni asemangaka ngokwesibalo, hhayi isikhulile. Akufanele phela izitshode. Angibambe yona ngiyenze isithebe somndeni, bekwazi bemndeni ukuthi basondele. Sizokwazi nanokuba nezingxoxo esiyixoxayo ey'thinta umndeni. Ngakho-ke into okufuneka ngiyenzeke yile yokuthi-ke ngenze isithebe. Cha, nebala kwenze bafike, hhawu ukuxoxa okuxoxwayo cha, kuze kufike esigabeni sokuthi naye-ke usokhaya awubikeleke umndeni. Cha, mzi kaMadlokovu ngithi anginazise ukuthi sengithathe isinqumo sokuthi inkosazane yami uNtombi kayise ngimenzele inkonzo yokumemula. Futhi-ke ngimsusa manje esigabeni sokuba inkosazane-ke sengimulela esigabeni sokuba ngumafungwase wakwami. Futhi-ke lapho-ke useyinoba neqholo lokuthi-ke nalapha noma khona ukuphazama usengakwazi ukuthi athi awu sokhaya khona lapha othe wathi uma uthi kwabukeka kungeyikho kodwa kangisho ukuthi ngithi akuyikho. Futhi manje-ke naye ungomunye okwazi ukuthi abe ngumholi okwazi ukuthi ebantwaneni bakwabo kubafowabo nakodadewabo kube khona akwazi ukudlulisa kuyena kubazali uma kufanelekile. Futhi indima yakhe ayincane, indima yakhe ibanzi. Ngakho-ke njengoba-ke esebika kusokhaya-ke ubikela umndeni-ke manje ukuthi-ke njengoba inyanga esikuyona nje kuMasingana uJanuwari. Inkonzo-ke kaNtombi kayise ngihlela ukuthi ngiyenze ngoNtulikazi uJulayi. Cha, bathokoze-ke baqhwaba izandla-ke bashaya izandla-ke bashaya ihlombe-ke abomndeni hawu. Siyabonga wena wasengweni ukuthi uthathe leso sinqumo. Inhle lento ukuthi umntwana umpha amandla amfanele kuyiwe phambili. Ngakho-ke ukuthi usazi sekusenethuba kuyinto enhle le. Cha, okusho ukuthi-ke mbukeli uma ngabe sekwenziwe ukukhuluma njengalokho kwakwazi ukuthi kuhlukwane-ke mase kuhlukana sebesikelene amavenge-ke kamnandi-ke ngoba phela njengoba iyisithebe nje izothi egcineni kube khona amavenge asikwayo umuntu-ke ahambe aye-ke egcekeni kwakhe-ke ephethe naye inyama kukhomba ukuthi kade esesithebeni somndeni. Kobe sekuba khona ukuhletshelwa-ke kwasekhaya kunina kaNtombi kayise kuthi hayibo uMadlokovu laphana usokhaya useveza inkulumo wayitshela umndeni wakho ukuthi hayibo ngoNtulikazi-ke liyasuka liyahlala udaba. Manje-ke lokho-ke ngifisa ukuthi nazi ukuthi kunesimo esithi asicishe sibe njalo. Sobohlala bebe sethembeni-ke abasekhaya konina-ke lale nkosazane. Okusho ukuthi-ke babukeli-ke ngoba sekube nesimo esinjengaleso bahletshelwa. Umkhulu ozala-ke unina wakhe uNtombi kayise sekuyamphoqa-ke yena ukuthi kuzofuneka-ke athi kusesenethuba ahambe nje aye ehlathini uyena owaziyo ukuthi iyona muphi umuthi lapho ehlathini olukhuni umuthi okothi uma ekwazi ukuthi ebaze ngawo udondolo
lokuthi ikwazi ukuthi umuntu edondolozela ngalo lungabi umuntu ophukayo futhi ube umuntu ohlala isikhathi ongephuki kalula. Futhi yobe sehamba-ke umkhulu hamba lugawuleke hhayi kalubeke-ke ngendlela yokuthi-ke uma selomile kube selubaza kahle lube luhleke kube ludondolozela ubhoko. Njengoba-ke sekukanjalo-ke babukeli-ke, hhayi-ke ukuthi-ke iqhubeke-ke inkulumo-ke yokuthi ngoba uSokhayo uselibekile udaba nabomndeni sekufuneke nabo-ke manje kube khona-ke iminyakazo uma kuhamba-ke iy'nyanga kuphikelelwe kulo Ntulikazi. Asithembe wona Osengweni sisesonke. Ngisekhona. Dingiswayo. Saphinde sabuya mukele, saphinde sandawonye. Njengoba bengibekele ababukela ukuthi-ke abomndeni nabo sekufuneka kube khona-ke iminyakazo abayenzayo. Kusho ukuthi manje sekufuneke-ke kuphume-ke iy'ntombi ngokwezindlu. Lezi ntombi-ke zizobe zenzani-ke? Zizobe-ke seziphuma umkhankaso manje kufuneka kuthezwe iy'nkuni okuyizona ezobe seziba ezizosebenza kulo mcimbi nakule nkonzo ezobe yenzelwa kuntombi kayise kulezi nyanga lezi ezimbili eyizayo okuNtulikazi. Baphuma-ke cha bayotheza-ke hhayi babuye-ke nayo iminyaba-ke bese-ke ibekwa-ke ibe yingqumbu nje enkulu iflaha. Hhayi-ke emva kwalokho sekwazi ukuthi hhayi esigabeni nasemkhakheni wey'nkuni hhayi sibe neqholo negqabho lokuthi hhayi abasekweleti lutho. Ziqhubeke-ke zome kahle-ke kuphikeleleke ekuthenini-ke kufika leso sikhathi. Asithembe wena Osengweni usekhona. Sindawonye. Dingiswayo. Mbukeli-ke kusho ukuthi-ke manje ziyahamba iy'nsuku. Njengoba yihamba nje iy'nsuku-ke sekufuneka manje-ke kuqaliswe manje-ke ukuthi-ke lona-ke manje osingaye-ke owumnikazi wodaba usho ukuthi-ke le nkosazane sekuzofuneka manje ivakashele ekhaya konina iyobabikela ngalento enhle ezokwenziwa kubo yenzelwa yena. Hhayi-ke bese-ke selifika usuku ukuthi hhayi akuyiwe khona-ke ekhaya komama. Bahambe-ke baye ekhaya komama. Uma befika ekhaya komama-ke cha sebeyafike balibeka kodaba cha njengoba silapha nje-ke nina kwasibani bani sithunywe ekhaya kwaNgema kuthiwa asize la ekhaya sizonazisa ukuthi ubaba usethatha isinqumo sokuthi mina njengenkosazane yakhe manje uyangemula ungimulela esigabeni sokuthi ngibe umafungwase manje ozobe efungwa ngabakwabo, ozobe neqhaza elicacile esimeni esithize nesithize okufanele kuba umafungwase alibambe lelo qhaza. Ngakho njengoba silapha nje silethwe inkulumo enjalo. Cha, nokho bandla bemukeleke abasekhaya konina. Hawu siyathokoza mzukulu makusho umkhulu. Siyathokoza mzukulu ukuyizwa inkulumo yokuthi uyihlo owaseNgweni uthatha isinqumo esihle kangaka sokwenza into enhle kangaka. Kungagcini ngelinye ilanga kube ney'khala zokuthi kwakufanele unikezwe amandla awunikezwanga. Kepha-ke engikuthemba kakhulu ukuthi
ngawo uqobo bengeke zifise isigaba esinjengalesi usulahlekelwe ubuwena asethemba ukuthi nawe namanje usaligcinile indawo yakho ehloniphekile ngoba phela umuntu osuke enikezwe isigaba uyaqinisekisa ukuthi usaphelele ukuze angathi kusasa uma ethi uyakhuza konakala ebese bethi laba abakhuza hey awusiyeke wena malalelwe yikhotheni njengamagundwane wena malalelwe emahlathini njengeyimfene lokho kuyasehlisa isithunzi somuntu asuke enikezwe sona umndeni kepha njengoba kuzothatha isinqumo sokuthi uzofika la ekhaya uzosibika lokho kukhomba ukuthi into enjengaleyo usayivikelile ukuthi mangayibe yigugu kuwe okubi usakuvikile ukuthi kungasondeli eduze kwakho asibonge-ke umzukulu kuleyo ndawo cha nogogo-ke nabo-ke nomalume nabo babe namazwi abashoyo akhomba ukujabulela lokho bukeleke vele ukuthi-ke wayengabuyi ngololo suku bazobamba-ke isilwane-ke esiwumemukela sibulawe isilwane okusho ukuthi-ke ungakalibanjwa isilwane cha bese umkhulu-ke ebikela-ke nomsamo wakhona ukuthi hawu nazi iy'ngane ezawangema ela ekhaya ziphelezele usibanibani owuyena ongumzukulu wami ozalwa indodakazi yami usibanibani eyendela kwangema le ndodakazi-ke yomzukulu lo mzukulu wami ozala indodakazi yami uyise kumenzela into enhle-ke manje yokuthi-ke amemule emsusa esigabeni sokuba inkosazane esemnikeza uphaphe manje lokuba umafungazi ngakho-ke sicela okuhle-ke enganeni nikhanyise indlela zayo kube kuhle kuye phambili uma eseqedile lapho umkhulu-ke cha sekufuneka kubuye imbuzi-ke zingene esibayeni-ke kube khona-ke ebanjwayo-ke ibulawela nje ukuthi kumukelwa nasi isihambeli esizalwa indodakazi yala ekhaya angaho ukuthi le mbuzi izoshwa emsamo kumukeli injengenkukhu njengoba kwakubanje inkukhu egcekeni umukela umuntu ofikayo cha kube kanjalo-ke kuvuka ekuseni-ke mase kuvuka ekuseni-ke kudliwe cha mase sebebuya-ke beze ekhaya-ke umkhulu kusemnikeza lolu dondo lomzukulu nalo-ke udondo lolubhokwe ngunikeza lona ngithi uma ngabe-ke ukhulu uyaphambili nempilo kufisela impilo ende uficwe isigaba sokuthi nawe uba umkhulu ugogo njengomkhulu njengoba esewumkhulu uhambe nganalo ubhoko njengoba nawe ubona umkhulu ehambela ngobhoko lwakhe sikufisela kuhle kodwa futhi-ke nogogo-ke nabo nomalumekazi-ke nabanye kube nezipho nabo abamupha zona nabo untombi kayise ukuthi akabuyele nazo ekhaya asithembe bona wasoyengweni sisesonke Sindawonye baba. Thengiswa umkhulu okusho ukuthi wembukeli-ke cha babuye beze ekhaya-ke manje-ke bafike bashiyeke lezi zipho abayinikezwe ekhaya komama emva lokho manje sekufune baqalise manje umkhakha-ke ukuphumela-ke ihlobo ngokubanzi bazo njengoba ephumela nje ihlobo khona abalali ehlobeni ukufika nje banikezwe abanikezwa khona hleze badlulele kwesinye isihlobo kanjalo babuye beze ekhaya baphinde ngakusasa kanjalo
ukuze beze bechaye kubona ukuthi hayi sebeyihambelile lezi hlobo zakhona ngoba nazo ziyokwaziswa ngenkulumo, hhayi ukuthi kwenziwana, zizokwaziswa ngenkulumo ukuthi kunento enhle nje futhi-ke ngabafuphi ziyamenywa ukuthi azibe khona, ziyamenywa ukuthi nazo phela akube nawo amaqhaga, akube nazo iy'pheko abahlinzeka ngazo umuzi wasemakatini. Okusho ukuthi-ke manje embukeli-ke sesingena esigabeni sokuthi-ke seficwa umkhakha-ke manje-ke untombi kayise ukuthi-ke manje sekufuneka agonqe, sekufuneka ahlale phansi. Kuvela embukeli ukuthi ubaba-ke ozala-ke le nkosazane wayeke bese-ke lithatha inkonzo cha, amhlalise phansi-ke bese bikela-ke manje umsamo wekhaya cha, kunenkonzo enje esizoyenza siyenzela nansi ingane yethu, inkosazane yethu, untombi kayise. Ngakho manje sesimhlalisa phansi ukuthi akawuhloniphele-ke lo mshikashika esibhekene nawo kuyiwa phambili. Ebese emva kwalokho kusho ingane bese ihlala bese-ke usho ukuthi uma esehlala-ke untombi kayise, omame babevele beba nezaba ababezenzile, ababezenza futhi njengoba ngike ngakusho nangeli langa ukuthi kwakuba khona iy'mila ababeyiluke bezenza inkatha, okuyiyona azofika ibekwe phansi la azohlala khona bese kubekwa icansi phezu kwalo, kwendlalwe icansi phezu kwale nkatha-ke. Ahlale-ke azothe, ahloniphe le nkonzo abhekene nayo ukuze izimo zingabi lukhuni, kungabi bikho okuphazamisayo. Futhi manje-ke useqala inkonzo yokugonqa-ke. Kuqhutshekwe-ke esegonqisiwe-ke bese cha ubaba-ke esehamba-ke ayobamba-ke ibuzi-ke esibayeni-ke, mbuzi enhle nje eze nayo cha-ke ndodakazi-ke ngoba sesikuhlalise phansi-ke, nansi-ke impahla esikunikeza yona ukuthi ibe-ke isishebo sakho sokuthi uma uhalela inyama uyawutshela zona iy'mpelisi zakho ziyokufudumezela ngoba izobulawa abafowenu bazoyibulala abafowenu bese beyihlinza kahle-ke kuphekwe okuphekwayo bese-ke okunye kuzokwazi ukubekwa la endlini la nikhona kube umkhuzi nizokwazi ukuthi makufune niyokufudumeza niyokufudumeza. Enidinga ukuthi mhlasimbe nikukose nothatha kule esuke ingaphekiwe kodwa nje kakhulukazi nje le mbuzi ngoba siyisondeza nje ibhekene nani ukuze nikhululeke ngoba udaba luqondene nawe nkosazane yami. Cha, ngibala-ke kwenziwe konke-ke lokho-ke kuyiwe phambili. Kuvela embukela ukuthi-ke uma sekufika manje usuku okuwulona-ke manje kufuneke le nkonzo yenziwe-ke manje ngqo. Kuvela embukela ukuthi-ke wayethi-ke uSokhaya-ke uma eseyiqalisa-ke futhi-ke amthathe futhi athathe imbuzi esibayeni bese-ke ethuma ukuthi hhayi abambize-ke undodakazi lapha endlini-ke bahambe-ke baye kule ndlu manje-ke eyiyona ukushiselwa kuyona iy'mpepho. Afike khona uSokhaya-ke cha, amhlalise-ke la amhlalisa khona bese-ke bamba le mbuzi-ke seshisa impepho-ke sekhulumisa-ke umsamo wakulo mndeni cha. Nina basekutheni njengoba nganginibikelile ukuthi ngigonqise ingane manje ukuthi ayihlale phansi ihloniphe inkonzo ethize. Sengiyiphekwayo-ke manje-ke sengiyamemula-ke manje ngimemula nganansi
inkululeko. Nganansi-ke imbuzi engiyibambileyo. Ngithi-ke manje-ke ngimfaka-ke esigabeni sokuba Mafungwase. Usewuyena uMafungwase kusukela namuhla, aseyubizwa ngegama, useyobizwa uMafungwase. Ayihambe indawo yakhe emdinga nje uMafungwase ngokuqonda nangokweyoninco nobuchule azobe ephiwa nayini nina abanikazi bekhaya. Aqede ukuthemeleza ukuthandaza-ke ubaba-ke, aphume naye futhi imbuzi, aphume naye futhi uNtombi kayise. Baya-ke manje esibayeni-ke lapho kuthiwa khona-ke kukhona-ke abesilisa-ke futhi abaphila ngaliya ezweni likamoya, kuthiwa bona-ke eyabo indlu isibaya. Useya khona nakhona-ke useyolibika udaba nje obade libika endlini. Usebabonga nangey'bongo-ke ababe ney'bongo-ke. Uyaqeda-ke lapho-ke nakhona cha, isiyabanjwa-ke imbuzi ilaliswa phansi khona esibayeni, isiyanqunywa intamo khona zingizwa intamo lena, iyafa-ke iyahlinzwa-ke. Sekukhululwa-ke manje-ke uMafungwase kuthiwa cha-ke Mafungwase wethu usungabuyela emgonqweni wakho-ke, sithemba ukuthi sekulungile. Cha, aphume ahambe ayele emgonqweni wakhe. Iqhutshwe-ke ihlinzwe-ke imbuzi. Ukole njengoba ihlinzwa nje imbuzi kuvela ukuthi-ke kwakuba ney'ndawo lezi ey'dikizayo. Babesika kuleyo ndawo nje lawo maqatha amabili kuthiwa impukane, leyo ndawo edikizayo enyameni. Ikakhulu isilwane masisanda kufa, iy'cubo zisalokhu bey'dikiza, kubanjwe leyo ndawo. Ebese kutholakale nendawo enonile, kusuka amatepe la kuhlanganiswe, kuhanjiswe kosokhaya. Baqede ngapha laba abahlinzayo bahlukaniseke kahle-ke bakhiphe ezangaphakathi, bese iyahamba-ke inyama endlini ezangaphakathi-ke sezizophekwa-ke, ziphekelwe ukuthi hhayi, kolala kudliwe zona-ke. Kodwa le nyama nje isiqu sayo yona iyoze iphekwe ngakusasa. Mbukeli-ke kuvela ukuthi-ke uSokhaya lamacuyo-ke into azoyenza uzohamba athathe udingizi lokushisa impepho-ke, ayeke manje eziko la kubaswe khona, afike amalahle, afike endlini-ke laphana-ke afike-ke athathe lamacuyo-ke manje abeke phezu kwala malahle, ebese eyasha-ke sekunuka usi endlini, okukhomba ukuthi akufe muntu, akungakho ukuthi kwenziwa into ukuthi kwakufehlezwa umuntu ngalinye ilanga. Cha, ngumcimbi, inkonzo ebalulekile enhle okufuneke imukeleke nakuphi nakuphi la kufanele imukeleke khona. Okusho ukuthi-ke emva kwalokho-ke, hhayi-ke sobe sekuyolalwa-ke. Ekuseni-ke bayaphuma-ke abagonqi laba-ke sebeya emfuleni-ke bayohlamba, bayabuya-ke beze ekhaya. Laba abesilisa-ke nabo bayahlahla-ke inyama yembuzi lena-ke bayifaka emabhodweni-ke iyaphekwa. Kuvela ukuthi-ke mbukeli-ke uma ngabe-ke sekuphekwa, kubona ukuthi hhayi sekuyavuthwa-ke, nemindeni amalunga emindeni asuke efika-ke etheleleka-ke. Abanye bafika vele baphethe iy'pheko, lokho esikubiza ngokuthi ngamaqhaga. Njengoba befika nala maqhaga nje, bazokwandisa ngoba kufanele ukuthi inkonzo enjengale noma umcimbi osuke wenziwa kube khona ekugcineni, kube khona indlala. Cha, kufuneke kuxhakwane, kubanjiswane. Futhi-ke mbukeli wami-ke, hhayi-ke esimeni esinjengaleso-ke, kufika isigaba sokuthi kufuneke kuphakwe, cha, kukhishwe iy'thebe-ke, kuphakwe-ke ney'ngqoko kudliwe. Uma sekuqediwe-ke kuphume nokuhabulekayo, kuhabulwe-ke okuphuzwayo. Ebese sekuqaliswa-ke manje-ke kujatshulwe, kuculwe, kwenziwe yonke into, kujatshulelwa lesi sigaba asengene kuso-ke uNtombi kayise sokuba uMafungwase. Kuvela ukuthi imbukeli babephumela-ke eminyango, bazodlalela-ke imidlalo yabo lapha egcekeni. Okusho ukuthi ngumndeni owenza lento
nehlobo zakhona. Le eminye imizi yezinye izibongo cha, yayingasondeli kulokhu okwenziwayo. Futhi-ke yenziwe-ke kugidwe-ke kube mnandi kube njeyana-ke, hhayi-ke bese kuthiwa hhayi-ke isiphothuliwe-ke manje ngokuphelele-ke indaba yokuthi uMafungwase usekumuliwe wawumafungwase ngokuphelele. Futhi-ke Mbukeli-ke yavela ukuthi-ke ngokuhamba kwesithuba-ke futhi-ke babona ukuthi hhayi ngathi ilanga seliyavuma, siyakwazi sokha ukuthi athi abantwana ababuyise iy'nkomo ngoba khona inkomo edingakalayo kufuneke iwe phansi. Vele ukuthi Mbukeli-ke yayithi uma ngabe-ke isifikile-ke le nkomo cha usokha-ke usezohamba kusho ukuthi mayibuye iy'nkomo zonke zizobe zinaleya yazi ukuthi yiphi la azoyiwisa phansi. Futhi-ke bese ehamba-ke usokha-ke eyobikela-ke manje-ke umsamo wekhaya ukuthi cha, sithokoza kasiqedi nina abasengweni ukuthi inkonzo yendodakazi yenu ihambe kahle, akubangabikho okusixabanisayo siwumndeni ney'hlobo zala ekhaya sibe munye, sakuhambisa konke kwaze wafika ekugcineni. Manje sesifika-ke manje esigabeni sokuthi kufuneke sibulale nje inkomo ezoba isandisa sokudla ngoba kusasa lusuku olukhulu-ke okuzobe-ke sekuwusuku lapho kuzobe sekufuneke kufike nezigodi ney'nkalo zizo-ke manje emgidini omkhulu ozobe ngabo-ke manje ukuthi-ke manje sebekhululwa nabasondele ngoba asikwazi ukuthi senze into ebaluleke kangaka sigcine kithi kuphela. Lo muntu uMafungwase uzofuneke aze-ke aqonde nawo umhlaba wonke, abone nawo umhlaba wonke ukuthi lo muntu okuthiwa unikezwe indawo uMafungwase uyena bani. Ngakho-ke kusasa-ke sizoba nesimo esinjengaleso, sicela ukuthi-ke kungabikho ixhwanguxhwangu ezophazamisa umgidi ube muhle uye phambili. Asithembe wona wasoyengweni sisonke. Sindawonye baba. Dingiswa umkhulu. Saphinde sabuya Mbukeli. Mbukeli-ke okusho ukuthi-ke uma esekwenzile lokho sokhaya-ke kuyabe sekumphoqa ukuthi-ke futhi akadlulele khona esibayeni nakhona afika lichaze lolu daba ukuthi kukhona into ezokwenzeka manje, kuzoba khona inkomo okuzofuneka kube ibulawe la manje ukuthi kwandiswa isidlo, kwandiswa isitsha, kwandiswa isishebo ngoba kusasa kuzobe kunomgidi ngoba sesinoMafungwase wethu lapha ekhaya. Ngakho-ke sizoyiwisa-ke sihlinze inkomo ibe inyama. Sicela-ke kungabi bikho-ke okuphazamisayo. Asifuni iy'xhwanguxhwangu lapha ekhaya. Asifuni bantu abazobona izinto kungafanele. Ngakho-ke sicela kuhle nokumhlophe kuyiwa phambili. Hhayi-ke emva kwalokho-ke useyikhomba kubaba ukuthi hhayi kufuneke-ke iwe-ke ileya uyayikhomba-ke isiyawiswa-ke leyo nkomo, iyahlinzwa-ke inyama-ke mayisisiyinyama-ke sekuthathwa lawo mantshontshwana lawo nje kubaswa lowo mlidlwana lapha esibayeni kuthi ukushiswa nje kuhlafunwe bese iyathathwa inyama-ke isiyophanyekwa-ke la ephanyekwa khona-ke endlini le eqokiweyo ukuze phela ivuze kuze kusivuza ikwazi ukuthi ingabe siba ngixhaphuze nje inyama ngenxa yokuthi ayiphanyekiwe yavuza cha. Emva kwalokho-ke babukeli-ke cha izophekwa-ke lephekwayo-ke kuyazeka ukuthi hhayi emva kwesikhathi engaka isivuthiwe-ke sekuyakwazi ukuthi-ke vele kuzoba ney'ntombi
izobe-ke sezize ekukhempeni kuzokhentshwa ubusuku bonke. Ngakho-ke akuzukulalwa, cha. Nibala-ke babukeli kuvela ukuthi emva kwalokho kobe okuqhubekayo-ke kuphakwe-ke leyo nyama ibisiphekwa-ke idleke-ke, cha. Bese kuyehlukwana-ke, kusale-ke iy'ntombi-ke kule ndlu-ke enomafungwase. Sekuthi-ke ebusuku sebona ukuthi hhayi, kwaba ney'njetshana esey'lele, kuyabe kube ney'nsizwa, hhayi, ziwuhloniphile umthetho ngalesikhathi ngoba hhayi, akubonakali muntu lokhu eyaluza phambi kwezindlu. Cha, bese-ke sebeyaqala-ke iy'ntombi lezi-ke ziy'xoxela iy'ndaba zazo. Abanye bayahlomisana ukuthi uma insizwa isibona ukuthi ihlezi isikushele angabe isikwehlule, uqale uyizulise nje, uyinikeze izinto ezokwazi ukuthi zithi kuyixukuza umqondo ukuthi hhayi, ake wenze ukuthi ake ungiphathele ukuthi le midlalo nje ibidlalwa yokumthiza ukuthi hhayi angakwazi ukuthi nje avele acange ukuthi usuvume kalula. So imidlalo eminye eyayivela lapho kuvela ukuthi ngisho nezinye izinkulumo ababey'xoxa ezagcina ezinye kuthiwa kunezisho esinazo namhlanje, ezinye zaphuma lapho bey'cikozela bekhempile ebusuku. Lapho-ke babukeli akukho umuntu wesilisa, akukho iy'ngane, babodwa. Kusho ukuthi ekuseni-ke babukeli-ke uma sekuzokhanya sekufuneke baye emfuleni. Amanzi asemfuleni akuwona ayeza kubo, yibona ababiya emanzini. Impompi lesinayo thina iyafika, iyona esiletha amanzi kithi la sikhona. Bekuwamanzi wena oya kuwona, bengiwona amanzi eza kuwo. So sekufuneka baphume-ke baye khona-ke emfuleni-ke bayohlamba khona, ebese behlala khona ngoba akubani okufuneka begaluza, bekhuphuka beye ekhaya, phinde baphume ekhaya beye ey'gcawini, hleze khona into futhi okufuneka ibaphoqe ukuthi abehle baye ezansi. Cha, akufuneki kuze kufike leso sigaba. So-ke manje kuyaphoqa-ke ukuthi-ke abahlale lapha ezibukweni, lapha emfuleni. Uma kukhona futhi okunye abazayo njengomama abahlela ukuthi kufuneka bakwenze ukuthi akube izimfihlo zabo njengabantu besilisa, besifazane, bazokwazi ukwenza. Because vele abantu sebehleli laphana nje balinde manje baze kufike isikhathi sokuthi kuye esigcawini. Ekhaya bukeli kuvela ukuthi njengoba manje akasekho la begonqele khona, usesemfuleni. Engathi kwakuphoqa ukuthi ugogo akayiqhube phela inkonzo-ke, amhlalele umzukulu, ngoba phela sikhumbule babewethu njengoba ngike ngakusho naphambilini ukuthi le nkatha ingeyokuthi iwumkhuleko ukuthi konke okwenziwayo mangaphazamiseki okuhle kodwa makuye phambili. So manje ayikwazi ukuhlala yodwa ngoba nakhu usesezibukweni. Kuzofuneka aqhubeke ugogo, ayiqhube le nkonzo, awuqhube lo mkhuleko. Cha-ke mbukeli kuvela ukuthi hhayi uma seliphakama nelanga impela sikubona ukuthi hhayi, nabantu bayafika ihambeli. Namaqembu azonandisa lo mgido omkhulu nawo ayasondela. Hhayi bese bekhona ukuthi hhayi, ningalinda ngapho besigaba sizoba kulolo hlangothi olungapha. Kuvele ukuthi embukeli-ke hhayi-ke uma sekufika isigaba sokuthi-ke manje
sekufuneke manje-ke ngempela uqala umshikishi usehla kubaba nabafowabo hleze nenduna yakho kuleyo ndawo bayobalanda-ke manje emfuleni-ke ezikweni-ke manje-ke. Bayabuya-ke manje sebeze esigcawini. Le ndodakazi-ke iphethe lolu bhoko ebuye nalo ekhaya konina. La abanye baphethe lezi zagilana lezi okuthiwa amaqhabanga. Bezwe-ke manje esigcawini-ke manje-ke. Bafika esigcawini-ke cha, useyabingelela koyise-ke kaMafungwase-ke useyasho ukuthi hhayi, bakwethu njengoba silapha nje, kungenxa yokuthi indodakazi yami kade inkosazane yami isikhushulelwe-ke esigabeni-ke sokuba uMafungwase, njengoba sengiyibiza nangokuthi uMafungwase nje wami. Namhla sesithi hhayi sesikhupheni sonke ngoba inkonzo yakhe siqalile ngaphambi kwayizolo sayiphethe izolo. Namhla sekuthiwa-ke manje ithuba lenu-ke, wozani-ke njengoba nifikile nje nizonandisa isigcawu, kukhombisa ukuthi into ebenziwa inhle. Umyalelo-ke engiwunikeza-ke laba-ke engifika nabo ukuthi ngizocela ukuthi badlale ingoma noma zibe ntathu. Uma sebeqede bese bededa inkundla ngoba phela isigcawu manje yebo kungaye uMafungwase kodwa isigcawu akuseyisesakhe yedwa. Sekufuneke nabanye banandise kube mnandi kube nje. Usho ukuthi-ke babukeli, ukuthola kwami ngithola ukuthi nabo laba abasuke besiza intombi eyisencane kunabo laba babe ngahlangani nalaba abadala lamaqhikiza lawo. Kunalokho bona babe baneqembu labo nalo elizongena lizonandisa ngokuyimela. Angakho ngoba bebacwasa kodwa isigaba nesigaba kufanele sihlonishwe. Ngakho nabo-ke bazama indlela ukuthi bakwazi ukuthi bahloniphe leso sigaba kufanele sihlonishwe. Kudlalwe-ke babukeli kube njeyana kube mnandi. Hhayi kuthi uma bese kufika esigabeni sokuthi hhayi-ke namaqembu lawa kade enandisa asephothulile, asephelile-ke bese nobaba-ke sethi hhayi uyasivala-ke isigcawu manje. Usecela-ke laba basekhaya-ke bakhuphukele ekhaya. Uma kuwukuthi-ke futhi babukeli engathi abantu bathanda ukuba baningana, ngeke bakwazi bonke ukukhuphukela ekhaya. Laba ney'hambeli lezi hhayi so bese kuthiwa hhayi laba abazihambeli socela balinde khona la. Ngoba phela negcawu phela hhayi uthi isigcawu sasiba le kude, cha sasiba khona ngasekhaya. Thola nje indawo nje ivuleke kamnandi nje enhle. Kuthiwa hhayi bazolinda lapha kuphela emaqenjini njengoba bekhona azoba nomuntu azoba isithunywa sabo uyena ozokwazi ukuxhumana nomndeni ukuze kwazeke ukuthi ukudla okuthize kuye kulaba, kwaya kulaba, kwaya kulaba ukuze kungabi bikho iqembu kuthiwa alizange lize lidle ngenxa yokuthi bebengazi ukuthi alidlanga. So kuzofuneka kube khona into ozophuma ngokweqembu neqembu ayekwazi ukuthi ayolimela lapho kusondezwa khona okudlekayo. Kwazise phela ababukeli akuyona yodwa le nkomo ezobe idliwe, namaqagi futhi ney'pheko. Kukhona abanye bebebulale nje iy'ndodolo zabo nje, ahambise umhlubulo uhlangothi lonke njengesipheko. Ngoba into efuneka singayibalekeli babukeli ukuthi sisho, ubuhle obenziwa kule ndawo abukhulumeli lo muzi kuphela, kepha bukhulumela indawo yonke. Ngakho-ke uma ngabe kuzofika abantu bevela kwezinye iy'godi bezosingatha nina,
kuleyo ndawo. Ukuthi beze kwangema akusho ukuthi kufuneka umzi wangema ubukelelwe usindwe ngabantu. Yingakho kwakufanele kube khona izipheko, kube khona amaqhaga aphumayo eya kuloya muzi owona obhekene nomqansa nomthwalo ukuthi funeke wengamele laba bantu abafikileyo. So-ke kwakube sekuba nendlela ukuthi kuphakwa kanjani, badle abantu baze banikeze nokuphuzekayo, baphuze, babuyele emakhaya bencoma ukuthi cha, bewumuhle umgidi obesisingethe ngawo inkosazane yakwabani esiwumafungwase namhlanje, ngokutshelwa kwethu babakhona ukuthi isiwumafungwase siyathokoza. So-ke mabukeli, into engicela ukuthi niyiqaphele lapha kule nkulumo, akukho lapha engithi khona kukhona umuntu ophethe umkhonto, futhi akukho la ngithi khona kukhona ombethiswe umhlwehlwe. Akakwazi umafungwase ukuthi angambatha umhlwehlwe wenkomo engahlangene naye. Inkomo ibiyisidlo, ibiyisandisa sesishebo, ngoba kuzomummathwa isizwe, kuzomummathwa izigodi noma izifunda ezizobe zizoba kule ndawo. Manje ingakho kungekho umhlwehlwe futhi akho umkhonto awuphethe. Kuphela uyiphathele ubhoka anikezwe umkhulu wakhe wasekhaya kunina, kusho ukuthi umkhulu ozala umama wakhe. Asithembe naso engweni sisesonke. Sindawonye baba. Dingiswayo omkhulu. Babukeli, asiphinde sibe munye kwesihloko esilandelayo, umemulo part 2. Iwona-ke nawo ozobe kufanele nakhona sibekane esithombeni.